ngasi phongkiba paukse maruoiba paukhongpacharaga mayamda share tawjage ahanbada rims amasum jenims ta testing kits lairaktre COVID-19 gi test tawbada khwaidagi masing yamna sample test tawriba rims amasum jenims ta laisat asigi test tawnabagi kits laisilaktre district singdagi sample tharaktana ba hairabra haibigi singnaba lairei yamna thajaningai oiba pawge likhun amana phongdorakpagi matungina institute ani asida testing kit wasilakpa adudagi atopa district singdagi sample tharakadaba adusu lepkhre hairi testing kit singasi ICMR nasu pi aduga health department nasu lairaga piramani hairi health department ki phangba paw amagi matungina center government na test tawnaba kit sing adu supply tawbani center dagi supply laktabdagi kits watpigi awaba lairakpani hairi department nasu kits lainaba hotnari adubo kits laibada tender tawbigi matam kharadi sangkigani hairi nakalamaramda chief minister gi health ki advisor Dr. Sapam Ranjan ngasi numidang wairam rims te health ki official sing amasum jenims ki official singa loinana mifam pangthoktuna laisat asigi matangna awa khanakre hairi mifam aduda rims amasum jenims ta phamung masing henganaba khanakibaga loinana laisat asina narabasing specialist Dr. Singh gi supervision makhara round chalaga yengnabsu khanaki hainasu pauksiyesna makhatana phongdorakli atopa paw amana ngamkhai gi yenaba leptri khangduna lainari China pango sogi kha thangba ising torbanda lairiba India gi lanmi sing handokhinaba kanna takshilakpagi marakta Delhi ne April thagi matamdagi lairakhiba status ko adu ngaknaba amadi Ladakh ta lairiba line of actual control da lanmi masel unkhanaba hantahanaba takshinduna lairi haina awangma thaki government sourcing no phongdorakli Delhi da laiba sourcing na pankibada Delhi na pongo gi awang thang saruktagi China gi lanmi handokho haina sikhang khangduna laibani hairiba mafam aduda Chinese lanmi singna LAC ni haina India na lokjaba mafam lanchinduna lairi Ladakh frontier da India na mafam tareta LAC lanchindana China gi mayoknanaba sem saringai marakta China na susul haitigi Indian sing handokhinaba hairi India gi makai digidi pango gi awang thangba saruk tagi Chinese lanmi sing handokho haina makhoi na haiba wafam adudagi hongdana lainari haina su pauksesna makhatari atopa paw manam mayam haisu haibani ningtham thasi sangabani na mayam laina tina sidagi ngakthokminanaba wi government sing nasu karam section thorong lokhat ke habdu mayam da sandokna paw ani pijage ningtham tha sanglakpada COVID-19 gi case khanghen hengalakpa yai haiduna mapa lebak tagi liquid oxygen metric ton lakh ama laisingadauri sahi sigi ningtham tha sanglakpa matamda COVID-19 gi case khanghen hengalakpaga loinana leba asigi mafam khudimakta demand tawbagi sangsu hengalakpa yai haibigi asada Union Health and Family Welfare Ministry na mapa lebaktigi ahenba stock oina liquid oxygen metric ton lakh ama rom laisinanaba thorang tokre haina ministry gi source paladuna agency gi pauna phongdorakli health ministry gi thakta haujuk lairiba liquid oxygen gi sang asina demand yamna lakadaba ningtham thagi matam asida konadabagi phibam lakpa yai haibigi hisabta India government ki makhara public sector undertakings oina lairiba ILL Life Care Limited koba asoba pharmacy na mapa lebak gi mamal yamlaba liquid oxygen asi laisinanaba thasigi taraga mari da global malemgi oiba tender kaukre haina ministry gi source aduna hairi lupa crore satruk tagina satret phawbu sangna laisingadaba medical oxygen asi athuba matamda mapalgi manufacturing farm singdagi laisilaga thasigi lusilakpa sarukta leibak asigi toan ba mafam singda center amadi state government na chalairiba hospital singda khusinanaba athubada process amasu tawri haina source aduna phongdokle ministry na phangba report aduna hana haujuk phawbagi oina COVID-19 gi confirm toraba apunma patient singi manungda sada 3.97 di oxygen gi support makhada layengli oxygen support piba patient sada 2.46 na hospital gi ICU bed laika nari aduga sada 0.40 gi sangna ventilator support piduna lairi su hairi leba sida hokiba March thadagi hauna thangkhang naina lockdown tokibadagi nongmada normal oina manufacturing company singna metric ton lising taruka samri gi sangda oxygen puthoklam badu haujikti metric ton lising amamuki mayada puthoklei putholiba oxygen asi industries chalairiba unit singna su sijinabadagi ningtham thagi matamna sijinaba konararoi haiba khanglakpadagi
तंगाई फदना मपा लेबाक्तगी लैसिननबा प्रोसेस तौखिबने हौजिक कोविड अमदि नन कोविड पेशेंट सिंग ऑक्सीजन मेट्रिक टन लिसिंग अहुमगा मौद्राग मरीगी मेया डिमांड तौरे हैबसी खंगबदगी हंदक अक्टोबर 10 दा यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीना अचौबा दायित्व लौरगा अथुबगी ओइना टेंडर तौरबा मतुंग अथुबा मतमदा मपालगी फार्म सिंग सप्लाई तौरलगनी हाइना मिनिस्ट्रीना खंगलगले हाइना एजेंसी की पाउसिना मखा तारी हाइनासु पाउसियसिना मखा ताना फुंदुरली सरकारना लखलगली खोंथांग से दुकी मति कानाबा खोंथांगनि म्यामसु लैनाथिना कोविड-19 नसी अदुगा सरकारना पीरिबा गाइडलाइन एसओपी सि ngakna satminasi मखा तारपोइना तोप मरुओइबा पाव मनमो आइना बोट कहौद्रबदी लैबा असि थादोक्तुना सत्किबा याई डोनाल्ड ट्रम्प US की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने हाइख्रे मदुदि करिगुमा महाकना सही असिदा पांगथोकदोरिबा US की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन असिदा डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंशियल नॉमिनी ओरिबा जो बिडेन की मखुत माइथीबा तारबदी महाक लैबाक असि थादोक्तुना सत्खिबा याई बिडेन महाक की मयोक्ता बोट लेपकपा अदुबो करेमनरदुना नखोइबु आई बोट माइथीगनी हाइना खनब्रने हाइबा वहंग फावबा हंखि हाइदि हौजि एंगोंदा यामना नुंगाइबा अदु पोकपा ngamde आई इराइबाक असि थादोक्तुना सत्खिबा याई आई मदुगी मरमदा करिमता खंगदे हाइनसु महाकना मखा ताना फोंदोकि हाइदि न्यूयॉर्क टाइम ना पिरकपा पावगे लिखुन अमदा ट्रम्पना जो बिडेन की तुंगदा तोंगान तोंगान बोट की मफमसिंगदा बोट खोंबा मतमदा करिगुंबा महाकना बोट का हौद्रबदी लैबा असि थादोक्तुना सत्खिबा याई हाइबा वाफम असि जियोजियादा पांगथोकपा बोट की रिले अमदा फोंदोकि हाइदि मथंग थारा पांगथोकदोरिबा मिखल असिदा महाकी मयोक्ता जोबेदेना काखिगनी नत्रगना आइना माइथी हौगनी हाइबसी नखोई करिगुंबदा बापना फावबा सकटपा ngamखरबा हाइबा वहंगसिंग महाकना बोट की मिफमसिंगदा तोइना फोंदोकि हाइदि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन असिगिदमक कैंपेन तौनबदा जोबेदेना $1 मिलियन $4.45 चादिंग तौबा ट्रम्पना ममांगी अरोइबा था फावबदा $1 मिलियन 294 चादिंग तौनख्रे ट्रम्पना मखा ताना हाइ महाकना सेल मखा ताना खोंगटपगी अपाम्बा लैत्रे महाक हौजिक सेल यामना खोंगटपा ngambagi तौबा ngamba लैरि अदुबु मदु महाकना मखा ताना तौनिंद्रे न्यूयॉर्क टाइम ना फोंगलकपा रिपोर्ट अमगी मतुंग इना टाउन हॉल दा पांगथोकपा मिफम अमदा महाकना $1 मिलियन समरी फुथाहनखि हाइना क्लेम तौरखिबदु महाकना यानिंगदबा उठखिदे मरमसिना महाकना मखा ताना सेल खोंगटपगी अपाम्बा पोक्तबगी वफम असि लाखिबनी हाइनासु पाउक्सियसिदा मखा ताना फोंदुरखले तकपोइना मरुओइबा पावमा मैमना इनिसु शेयर तौजखरबनि अमुहना शेयर तौजगे सेंटरना नुपी मचासिंगी लुहोंबा याबा सही सेमदोकलगनी सेंट्रल गवर्नमेंट नुपी मचासिंगी लुहोंबा याबा ख्वाइदगी नौबा सहीगी मतांगदा सेमखिबा कमिटी की रिपोर्ट हेक फंगबगा मखोइगी सेमदोकपगी मतांगदा वरेप अमा लौरगनी हाइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हौखिबा इराइ नमिता फोंदोकरे हौखिबा सही तरु असिदा सेंट्रल गवर्नमेंट थौरांग पाइखटपगी फल ओइना महै तंबगी मिंग चनबगी सांग असि नुपा मचासिंगदगी हेले हाइना प्राइम मिनिस्टर ना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की 75 सुब कॉमन थोरमदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांग लुपा 75 की निंगसिंग सेल मेक फोंदोकपा मतमदा हाइखी हौखिबा निंगतम नुमिता वा ngang मतमदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना नुपी सिंगी लुहोंबा याबा ख्वाइदगी नौबा सहीगी मतांगदा करी तौबा याबगे हाइबदु कमिटी अमा सेमदुना येंगसिलगनी हाना लाउथोखिबा लैखिबने हौजिकती नुपी मचासिंगी लुहोंबा याबा सही असि 19 अदुगा नुपा मचागे 19 प्राइम मिनिस्टर ना हौखिबा सही तरु असिदा नुपी मचासिंगदा मसी ओइबा चिंजा फंगनबगी थबक लखोटखिबसिंग अदु सिंथाखि गवर्नमेंट लाइरबा नुपी मचासिंगदा सैनिटरी पैड लैनबा लुपा अमममसु पीरिबनी हाइनसु पाउक्सियसिना मखाताना फोंदोरगलेन थैंक यू।